I sad snimaš horizontal, da? Da. A mislim da sad vremeni ja ću biti horizontal. Jebi ga. On ima dosta novac, vidiš, to je oni su jako bogati. Njemu ne treba više. To je to. A ne znam. Sve mora biti besplatno, zašto oni su... Ne, ali Hrvat koji ima puno novaca nema ništa. Mora kupiti sinu kuću, kćerki kuću, a ljubavnici kuću, pa vikendicu, pa drugu vikendicu. Jel tako? Evo, mi smo ovdje OPG Kolarević iz Jagodnjaka, nudimo suhomesnate proizvode, skoro džaba, samo da nije džaba, evo, za nešto sitno novaca. A pratite naš TikTok, jel? Pratimo, evo, moj kumić, on to redovno prati, on inače ne silazi s mobitela, Da. on ti je glavni za to. S obzirom toliko smeće što ima na tom TikToku, bolje da neko ide okolo i snimi OPG-ova, domaće tradicije, vinare. Vinare posebno, Da. posle ovakvih delicija moraš ići kod vinara. Sad imamo domaće kobasice sa divljači. Dobro. Domaća kobasica. Jedan po jedan. Ajde Poprobaj. Domaće kobasice od divljači. Od divljači. To miješane divljači ili nešto? Miješano, ali malo divljači. Kumovi su nam nešto slabi lovci ove godine, pa malo ima divljači. Šta kažeš na to? Prva liga. Prva liga. Jako se pale Amerikanke na njega. Da. Zbog suhomesnatog, znate. Da, to je afrodizijak. Velika je kobasica. To je afrodizijak. A Paul se rastao nedavno, sad je single. Ja sam rekao, ne brini, naćemo ti mi ženu u Karancu jer je špek i kulen, to je afrodizijak. Ja bi ovaj ženu sa novcem. Obično je 25 kg. Wow. Aha, koliko dugo stoji u pušioni na dimu? 10 dana na dimu, 2 mjeseca na zraku. Evo, vidiš, taj glavni meso, odmah ima odgovor.